بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما هذا بيتي عزة تري مسلم أخناقكم. هذا دروس الإيمان نوتا إيمان كموجة فدا ولا تموجة ترين أركانو من ميدو تيا ضبيتي أخونا مخاطب كواه كدكالن قصدك فميوا موضوع كي ورم مهم موضوع. مؤلف رحمه الله بدال واني باب قول الله عز وجل دروس الإيمان مفتوغا باب بنوا. مؤلف بدال واني قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آية के माने की को बात وما قدر الله حق قدره काफरों अल्लाह सुब्हानहु व तआला या काफर हुई निकलांगे आड़ू मक्का के मुशरिकुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इज्जत तरीकम इला सुब्हानहु व तआला के इज्जत बनतकम इला सुब्हानहु व तआला के अज़मा मैं कम बड़ो कम एबामी होना का नूशने वल अर्दु जमीअन क़बदतहु यौमल क़ियामह क़ियामत दो होगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अप्पुलुगा हर में हिंगा बिगा में उड़े बिंग है बिंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अप्पुलुगा वाने वस्समावातु मतविय्यातुन बियमीनिह अल्लाह सुब्हानहु व तआला के खाना अप्पुलुगा हैं मुडु ओला अलिफ वहालुगा वाने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ओडुकम इला सुब्हानहु व तआला की एम्मे माथिवेरी एम्मे बड़ो इलाह हें इलाह नोए इला सुब्हानहु व तआला वर बड़ो हें फरात नोए हेमीमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी आय बावा लब मेदोरी सबब की कुबात यहूदी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी हंगा सवाल करनी सिफ लना रब्बुक कलेफानु के वेरी रब्बु तिमन नमेन सिफा को देवाश कलेफानु के रब्ब इला सुब्हानहु व तआला के फहम पड़ो इला सुब्हानहु व तआला के ज़ात पड़ो इला सुब्हानहु व तआला के पड़ो सिफा को देवाश हिंदी जिब्रील अलैहिस्सलाम मडाएंगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अमर में आय बावाल बनी वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिह वल-अर्दु जमीअन क़बदतहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मतविय्यातुन बियमीनिह सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून. मुअल्लिफ रहिमहुल्लाह देंगे नवाफवा मी बाब के दशों के नवाफवा ने हदीस की है अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. أبو هريرة رضي الله عنه بدال وني نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرواني کو تیمن کلیگ فانو أدو السبيل قيام الدوغ الله سبحانه وتعالى يكدانغي أبلون هن مدو هيبواه إذا الله سبحانه وتعالى أبلون بين هيبواه إفو الله سبحانه وتعالى عزت بنت كما يكوغا الله سبحانه وتعالى إنها مخلوق نداء بوان أنا الملك
timen ilah subhanahu wa ta'ala e huriha kainatuge huriha echege milku iri farataki timen ilah she huriha makhluqunni duniya ga waha eche milku odigam wani aina mulukut dunya ga eba mihunge milku iri kama dawwa ko ngonu mistakun kobahi mi hadis genna wa fami wani imam bukhari ge sahih ga abu hurairah radhiyallahu anhu ge hadis bayan kuno foga muallif genna wa fawati mana hadis ki ani ibn umar radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha yaqbidu yawm alqiyamati al-ard wa takunu as-samawati bi yaminihi thumma yaqul ana al-malik qiyamat duhga Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala ge khalqatakunge kulimati ge ila subhanahu wa ta'ala ge makhluq tawge tereng hen odu adi hebbin ila subhanahu wa ta'ala ge atuluga lebu mafahuga nida ibawane ila subhanahu wa ta'ala mistakunna nida ibawane ana al malik himan ila subhanahu wa ta'ala haqqu milku iri farataki aina al muluk duniyege hayatuga eba mihunge milku iri kamaka dawwa ko ngolo mistakun ko bahi ila subhanahu wa ta'ala ge bodukan ila subhanahu wa ta'ala ge mativerikan ila subhanahu wa ta'ala e kafir waltakuna nuisne komedohku fasfaharu harmennan nida evigendani Allahu akbar Allahu emme bodi Allah subhanahu wa ta'ala emme bodi ekamakois aharmenge hitan ila subhanahu wa ta'ala ge qadar ila subhanahu wa ta'ala libegam wa bodukan aharmennan hisas nukurven evi ila subhanahu wa ta'ala kuda imisko aharmenge tereng bayakumi malame kuramundani ila subhanahu wa ta'ala kafir wa mundani hemmege Makkah ge musyrikun Allah subhanahu wa ta'ala ge ikkawanta kaman iman ila subhanahu wa ta'ala tauhidur rububiyyah tauhidul asma was sifat mi de bayan iman wi emihun ekamakos emihun kafaru ikomeka tauhidul uluhiyyah alukan kurmuga Allah subhanahu wa ta'ala ehem farat ba'ari kuram fish هميما الله سبحانه وتعالى كيت قرآن جواحي كرواني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله كذا يبامي هن أرتكا بين خلق كربي كونفرات تو سوال كفكم جوان يبامي هن دنوانه كيكه لا يقولون الله يتكتي خلق كربي فرات كي كبا الله سبحانه وتعالى إنما يبامي وجهيتوك الله سبحانه وتعالى دين وقدر نديواتي إلى سبحانه وتعالى كافر ويبامي Tibefalum Vishnadava Allah subhanahu wa ta'ala ge bodukan ila subhanahu wa ta'ala ge ativerika Allah subhanahu wa ta'ala khalqu kurawwa fa makhluq tawge tereng emme bodu makhluq ki kobat emme bodu makhluq ki ila subhanahu wa ta'ala ge arshi koru hemima ekam bayan korwana man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith korwani hangud habbing mitakatige tereng Allah subhanahu wa ta'ala ge kursi koru misal jaswan ila subhanahu wa ta'ala ge kursi koru ge misal kiyene Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith korwa fa basru maana gawani sahara getere hanafa sahara getere bod sahara getere illa laifawa kuda angoti ge misal ifadain tanawas wegen ve man Nabi sallallahu alaihi wasallam ge haqqu rabb ila subhanahu wa ta'ala ge kursi koru ila subhanahu wa ta'ala ge kursi ko kobat ibn abbas radhiyallahu anhu vidal wani al kursi mawdi' qadamai
Allah subhanahu wa ta'ala ge kursiye ki ila subhanahu wa ta'ala ge fam pulwata e kursi ge bodu min efada bimaka balairuga e kursi ge bodu min wani kiha waraka e biman e angoti watta alumu e angoti e wani e kursiga e angoti wa fada misalek ehaves bodu have hanafa sahara ge tere angoti wattala funne rahar menne angoti fennanata pasehe fennanata nu fenna ehaves kuda kuda echeka mi wani mi udu e kursi ala badaru hama efaden ekade ila subhanahu wa ta'ala ge arshi kolu ila subhanahu wa ta'ala ge arshi kolu adi kursi kola ala badaru ga e kursiya e arshi kola ila subhanahu wa ta'ala ge kursi kola lafikam gawanama ege misalaki hama ekkala misal hanafa sahara ge teren angotiyen ella alima ege bodumin dehawa gota nabiy sallallahu alaihi wasallam sifa kodwa e arshi ge ila subhanahu wa ta'ala istawa wadigam wani ei harmenge rabb allah subhanahu wa ta'ala ge bodukam عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله عنه vidal wani ettuhe nabiy sallallahu alaihi wasallam kalifanu ge minbar kol hunnawa mi ayake wa vidal efo kalifan sallallahu alaihi wasallam hadith kurebi ila subhanahu wa ta'ala ge eppuluga qiyamet do hen muda habbi lebbe hot ila subhanahu wa ta'ala ge eppuluga e hek bin e hek mudu ola lefa wahalu gawane yawma tu as-samaa'u ka tayyisijil lil kutub eduhuga qiyamat duhuga ila subhanahu wa ta'ala ge mi hek mudu hen mude buni mahar menna kihinen e ihsas korawen nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith korwani bimun feshigen duniyege oda ahamaya 500 am duniyege oda hamaya diumattaka ahar men balakam gawanama ibe datur kuran jehe fassate ka ahar duniyege odum devana odan datur kurumattaka fassate ka ahar hen gos hen oda hamaya kiha boduwanat duniyege washage duniye wa iruga ege duru minan has fassate ka ahar datur kumo foge ege washage wa odu Allah subhanahu wa ta'ala ge appuluga ola alifa wahalu gawan duniyege odum feshigen anekkaves fassate ka har datur kun foge washage wa od Allah subhanahu wa ta'ala ge appulu mihin gos hen mudu Allah subhanahu wa ta'ala ge appuluga wani biya sallallahu alaihi wasallam hadith korome ila subhanahu wa ta'ala ge appuluga e odu wa iruga kihene wani mihegge atuga koda koda mithqala khardal koda koda revi otterege minwar onna irugavis ila subhanahu wa ta'ala ge appuluga e hen muda habbin onna iruge misal la yakunu evre ma koda ila subhanahu wa ta'ala ge appula bala iruga e hen muda habbin evre ma koda hebim kafir emistakun Allah subhanahu wa ta'ala ya koda emisko ila subhanahu wa ta'ala ya malamek koromdan ila subhanahu wa ta'ala ge dat fula malamek koromdan mi hadis adi mi ayek mitaga durusul imanu ge genamuge beenum ki kobat aqida gulifa wa masale Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala ya ifadahin ibsitnu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah subhanahu wa ta'ala ifada ibsitnu wa hinnamus ifuga ورها يتنا فيكم فهو الله سبحانه وتعالى وحي قرباني وهو السميع البصير الله سبحانه وتعالى السوا ورغنوا ادي بل ورغنوا اله مي آيتك الله سبحانه وتعالى بيان قربا فمي وني الله سبحانه وتعالى ಗೆ ರಿವತಿ ಸಿಫಾ ಫುಲ್ತ ವೆಸ್ತೆರೆ ಸಿಫಾ ಫುಲ್ ಕಬಾತ್ الله سبحانه وتعالى ಅಪ್ಪುಳೆ ವಾಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬನ್
asharin bunam dan ila subhanahu wa ta'ala ya yadu qudratika kihinek genna icche ahlus sunnah wal jamaat ge aqida ke ila subhanahu wa ta'ala en eppule ve ila subhanahu wa ta'ala illa ko abudu ate bunum aharmen nujhe ila subhanahu wa ta'ala ge eppula aharmen ge ata ala kiya janawar chigis ain hore bula kukulu ha chigis ain hore ekamaku janawar bula kukulu ha chi aharmen ge ata eggwetta no eggotenu hemme je ila subhanahu wa ta'ala eves eppule ve ila subhanahu wa ta'ala illa ko abudu ahlus sunnah wal jamaat aqida ki ila subhanahu wa ta'ala en eppule wakan sabit kun ekamaku e sifa kurun ahar men nakar no ahar men kenne ke sifa kura ka ahar men ge veruna ahar men kan nufene ekamaku ila subhanahu wa ta'ala bayan kurwa fawani ilahan eppule wakan mahar men iman wani ila subhanahu wa ta'ala en eppule wakan mige dos kole kuri ga har men nan adu ena khutba taw gaves Allah subhanahu wa ta'ala ge yadu qudrat kuga kongo ta kongan nech ila subhanahu wa ta'ala ge eppule wakan nafi kuran konta ko kon hadis ek kon ayat ek toti Allah subhanahu wa ta'ala ge yadu qudrate ila subhanahu wa ta'ala en eppule wakan huriha ayat ek sorihan hadis ek gaves bayan kori Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani al-qulub baina usbi'ain min asabi'ir rahman hittawani Allah subhanahu wa ta'ala ge appuluge de ingili fuluge yaqbaluha kayfa yasha ila subhanahu wa ta'ala yuqallibuha kayfa yasha ila subhanahu wa ta'ala edi wadiganwa gotakan ehin efum mifran ani jassawai ila subhanahu wa ta'ala en eppule sabit kuma foge ila subhanahu wa ta'ala ingili fule wakam wes ingili fulu ta wakam wes sabit korwan nabiy sallallahu alaihi wasallam den har men konto yadu qudrate kiyani kobata ge maane ki ila subhanahu wa ta'ala en eppule ve ila subhanahu wa ta'ala ingili fulu takemme ekam ko ahar men kanne ge sifa kuraka ahar men et sabit kurana Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiy sallallahu alaihi wasallam ifadan hadis kurawima ahar men iman ban qiyamah dohoga Allah subhanahu wa ta'ala mifadan ila subhanahu wa ta'ala ge alta kuri furmatiga hen uda habbin ekadange appula lewum foga nidai bawan ana al malik ana al aziz ana al jabbar aina al mutakabbirun aina al jababira duniyega milku erkam dawa kan ulun duniyega jabbar kam emihunge nubaya kan dakkamon dia alum temen ilahuge alum koba heye bedu mi huriha ichche milku ege mani timan ilah subhanahu wa ta'ala ish haramge rajyege wes bay mihun Allah subhanahu wa ta'ala em malame kurundan hitama hurikame ilah subhanahu wa ta'ala ge bodukan emihun hisaswa eba mihun ege tere bay mihun guna mundani harame hitan ere gotakase ole harame Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala ge dat fulam malame kunu fuga harmen himayen hoden ule america ya canada ya ingilish wilatu ge gawmata kun bifadan bona mi hon qiyamet dohoga ila subhanahu wa ta'ala ge han bin ila subhanahu wa ta'ala appulu ge wadu hoga eba mi hon kinet to kantak qur'an ebona ingilish wilata ebona canada ya ebona america ila subhanahu wa ta'ala ge appulu ga wado ila subhanahu wa ta'ala ge kul furmati ge ba me hum kina to kan takwa biru etu anje ila subhanahu wa ta'ala ya harme ila subhanahu wa ta'ala ge haq qadar denje ila subhanahu wa ta'ala kiha bodu farate kan hanwe bije haram ge himma chek genes kan
henun kam gwanama qiyamah dohuga ila subhanahu wa ta'ala ge min idai be dohuga har minaki gelleni we halako gen dana min kam ge hingada edohuga emehun himaya hodan wannani konta haggu milko e faratu ge kurfulu mati ge eba mehun kina to kan tak qur'an hamim alun waha kol kurukollani teme ha dobeti akhunna akhtunamis dura gatum balamunda emme ha dobeti akhunna akhtunamis Allah subhanahu wa ta'ala ge haqqu qadar ila subhanahu wa ta'ala e biru mangedi ila subhanahu wa ta'ala e biritu mangedi walam هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته